प्रकाश बसुमतारी बिथां जोंनि आगोलनि बिटिसिनि इएम बे कसुगाव ओनसोलनिनो मैखोम नेता दानि जोंनि गसाइगाव जिल्ला कमिटि बिपिएफनि आफादगिरि बारग' इएम आदा सभाराम बसुमतारी बिथां जोंनि क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव क'क्राझार मोन्नैबो जिल्लानि आंनि बिपिएफनि मावथि लोगो नोंथांमोन नुजाफैनाय गासैबो जोंनि आलासि बिथांमोनजों लोगोसे दिनैनि बे बेंगुरा आफादनि जथुमाव बाहागो लाफैनाय क'क्राझार बाक्सा चिरां उदालगुरिनिफ्राय फैनाय आफादनि दैदेनगिरि नोंथांमोन थान्दै नोंथांमोन जोंनि रायजो राजा फंबाय बिनानाव आइफोर आफा नोंथांमोन बयनिसिमबो आङो आफा इसोरनि खाथियाव आरज गाबनानै गोरबो गोसो सिंनिफ्राय गाहाम हामलायनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय खुलुमनायखौ जासिहरबाय आज আমার এই ডিসেবল অর্থাৎ শারীরিকভাৱে অক্ষম সেই আমার ভাই ভনীসকলৰ কাৰণে আপোনালোকৰ হৈ কাম কৰি অহা সংগঠন এই সংগঠনৰ যেটো অধিবেশন কচুগাঁৱত অনুষ্ঠিত হৈছে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰা সকলো ভাই বন্ধু আমাৰ বিভিন্ন জিলা বিলাকৰ পৰা অহা মা ভনী সকললৈ মই ধন্যবাদ আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো আমাৰ আজিৰ এই সভাখনত অতি সৌভাগ্যৰ কথা বিটিসিৰ আমাৰ প্ৰাক্তন চিফ ফাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া দেৱে আপোনাসকলৰ লগত আপোনাসকলে বিচৰা ধৰণে তেখেতৰ মনৰ কথা ক'বৰ কাৰণে আজি স্বয়ং উপস্থিত হৈছে মই বিশেষ ক'ব খোজা নাই চমুকৈ ক'বৰ কাৰণে মই থিয় দিছোঁ आं गोलाव बाथ्रा बुंनाय नङा आइफोर आफाफोर जोंहा गाहाय आलासि बिथाङा दङ बिथाङा बिटिसिनि चिफ जानानै बिथांनि दैदेननायाव गोबां खामानि मावबोबाय नोंथांमोननि जानानैबो मावबोदों रायजो राजाफोरनिबो जानानै मावबोदों उननि बेलायाव सरकार सालायनो बिपिएफआ थांगासिनो दङ 2025 नि इलेक्शननि दारिहाय बिथाङानो बिटिसिखौ सालायहैगोन बिटिसिनि चिफ जानानै आरो बे समाव बिथाङा नोंथांमोननि जानानै गोबांथार खामानि मावनायनि माखासे परिकल्पनाया बिथांहा दङ थांनाय समफ्राव जेरै मावबोदों बेबायदि उननि बेलायावबो मावगोन साबसिनै मावगोन बांसिनै मावहैगोन आरो गोदान गोदान माखासे बिथांखिफोर लागोन बेफोरनि बागैबो हयतोबा एसे एनै माखासे दिनै बिथांनि बोसोन बा बिथांनि बुंनायनि गेजेराव बेरखांगोन नोंथांमोनहा खोनानो मोनगोन बाथ्राया जाहैबाय दिनैनि कनफारेन्सआ एसे आलादा जोंनि समाजाव दिनै जोङो दुखु गोनां बाथ्रा नोंथांमोनहा मोनसे आफाद बानायदों बे आफादखौ बेंगुरा आफाद होनना बुंदों শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম মানুহবিলাকক লৈ পেলাই এটা সংগঠন বনাইছে আৰু এই সংগঠনৰে আজি ইয়াত অধিবেশন চলিছে আমি সকলোৱে ঈশ্বৰৰ সৃষ্টি जों बयबो इसोरजोंनो सोरजिजानाय ईश्वरे
যদিও সৃষ্টি করেছে নিজ হাতেৰে, কিন্তু সবকে সমানে সৃষ্টি কৰা নাই। এইটো একটা ধ্ৰুৱ সত্য। বেলেগ বেলেগকৈ সৃষ্টি কৰিছে। কাকবা বগা ৰঙৰ বনাইছে, কাকবা কলা ৰঙৰ বনাইছে, কাকবা ওখ বনাইছে, কাকবা চুটি চাপৰ বনাইছে, কাকবা সুন্দৰ বনাইছে, কাকবা অলপ বেয়াকে বনাইছে, কাকবা চকু দিছে, কাকবা দিয়া নাই। এইবিলাক সব ভগৱানৰে সৃষ্টি। আমি আপোনাৰ সকলেও আমাৰ সমাজৰে ককাই ভাই। আমি সুস্থ শৰীৰৰ হ'ব পাৰো। আমাৰ যিমান জ্ঞান বুদ্ধি আছে, এই একেই জ্ঞান বুদ্ধি আপোনালোকৰো চবৰে আছে। আমাৰ অংগ প্ৰত্যংগ কতবা হয়তো বা বিজুতি ঘটিব পাৰে। ঈশ্বৰৰ যিটো লীলা খিলা কোনেও চেলেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে। ঈশ্বৰে যাক যেনেকৈ নিৰ্মাণ কৰিব বিচাৰিছে নিজৰ ইচ্ছামতে কৰিছে, আৰু সেইটো আমি মানি লৈ নচলিলেও আমাৰ বেলেগ আৰু উপায় নাই। মই সেইটো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰো, আমি সেইটো সলাই ল'ব নোৱাৰো। ইয়াৰ ক্ষমতা আমাক দিয়া নাই। আজি আপোনাৰ সকলোকো এই ধৰণৰ হয়তোবা কাকবা অলপ বেলেগ ধৰণৰ সৃষ্টি কৰিছে, সেইটোলৈ আপোনাৰ সকলে মনত দুখ পাব নালাগে। আমি ঈশ্বৰৰ সৃষ্টি সেইটো মানিব লাগিব, ধ্ৰুৱ সত্য। এই ধ্ৰুৱ সত্য আমি আওকাণ কৰি চলিব নোৱাৰো, প্ৰত্যাহ্বান জনাব নোৱাৰো। কিন্তু আমাৰ মনোবল, আমাৰ জীয়াই থকাৰ হেঁপাহ, ইচ্ছা শক্তি, আমি এই গোটেইখিনি লৈ পেলাই জীয়াই থাকিব লাগিব। সমাজৰ কাৰণেও আমিও কাম কৰিব লাগিব, নিজৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিব, যিমান পাৰে দেশৰ কাৰণেও কাম কৰিব লাগিব। আজি সঁচা সঁচিকৈ আপোনাসকলে বহুত কষ্টৰ মাজত থাকে, বহুত আপোনাসকলে জানলা যন্ত্ৰণাৰ মাজত থাকিব লগা হয়। আৰ্থিকভাৱে, সামাজিকভাৱে, মানুহ হিচাপে জীয়াই থকাটো আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত কষ্টকৰ বিষয়। এইটো প্ৰত্যাহ্বান আপোনালোকৰ কাৰণে। আমি সেইটো অনুভৱ নকৰিব পাৰো, উপলব্ধি কৰাটো আমাৰ কাৰণে হয়তো সম্ভৱ নহবও পাৰে। কিন্তু আপোনাৰ সকলে যে অশেষ কষ্ট, অশেষ মানে জাল্লা যন্ত্ৰণাৰ মাজত যে থাকিব লগা হয়, সেই কথাটো কোনেও নুই কৰিব নোৱাৰে। একেবাৰে সেইটো সত্য ঘটনা। তথাপিও আপোনাৰ সকলে পিছুহুকি থকা নাই। আজি সমাজৰ কাৰণে একত্ৰিত হৈ আমাৰ এই শ্ৰেণীৰ মানুহবিলাকৰ কাৰণে যিটো সংগঠন বনাই আপোনাসকলে কাম কৰি আছে, চৰকাৰীভাৱে হওক, সামাজিকভাৱে হওক, আমাৰ জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ হিচাপে আমাৰ দেশৰ আইন কানুনে যিখিনি সুবিধা প্ৰদান কৰিছে, সেইখিনি আদায় কৰিবৰ কাৰণে আজি যে আপোনাসকলে কাম কৰি আছে এটা মঞ্চৰ অধীনত থাকি, সেইটোৱে হয়, সেইটোৱে এটা প্ৰমাণ যে আপোনালোকে কাৰো কম নহয়। শাৰীৰিকভাৱে এজন সুস্থ মানুহে যিটো চিন্তা চৰ্চা কৰিব পাৰে, কাম কৰিব পাৰে, যিটো ব্যৱস্থা লৈ পেলাই আগবাঢ়িব পাৰে, সমাজ সেৱা, মানৱ সেৱা, ৰাষ্ট্ৰ গঠনৰ কাম, অঞ্চলৰ কাৰণে কাম কৰা, গোটেইবিলাকতো আমিও সমানে সমানে আগবাঢ়িব পাৰা শ্ৰেণীৰ এজন এজন ব্যক্তি হয়। সেই কথাটোকে আপোনাসকলে ইয়াৰ দ্বাৰা দি আজি প্ৰমাণ কৰিছে।
এজনে আনজনক সহায় কৰিব লাগিব। মোক আপুনি সহায় কৰিব লাগিব, মই আপোনাক সহায় কৰিব লাগিব। আৰু আমি আমাৰ মাজত মৰম স্নেহেৰে জীয়াই থাকিব লাগিব। আপোনাৰ দুখ কষ্ট মই বুজিব পাৰিব লাগিব, মোৰ দুখ বেদনা আপুনি বুজিব পাৰিব লাগিব। আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে মানৱ সমাজত জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িব লাগিব। সেই সাহস, সেই আপোনালোকে মনোবল আজি এইটো সংগঠনৰ পৰা আমাৰ ককাই ভাইসকলক দি আহিছে আৰু ভৱিষ্যতলৈও দি থাকিব। আজি সঁচাকৈ ভাৰত চৰকাৰ, অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমাৰ এই ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ যাক কোৱা হয়, শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম যাক কোৱা হয়, আইনগতভাৱে সাংবিধানিকভাৱে কিছুমান সুযোগ সুবিধা অধিকাৰ প্ৰদান নকৰা নহয়, প্ৰদান কৰিছে। চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কাৰণে আজি পাৰ্চেণ্টেজৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। চৰকাৰী সা সুবিধাৰ বেলেকাত চৰকাৰে আপোনাসকলক প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে যথেষ্ট সুবিধা প্ৰদান কৰিছে। নানান ধৰণৰ অনুদান, নানান ধৰণৰ আপোনালোকৰ কাৰণে সাহায্য প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা ৰখা হৈছে। কিন্তু যেটো অনুভৱ হয় এইখিনি আপোনালোকৰ কাৰণে যথেষ্ট নহয়, পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ নহয়। চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা অন্যান্য সা সুবিধা অনুদানৰ ভোগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, এইখিনি আজিৰ এই অৱস্থাত যিটো সময়ত নেকি আমাৰ বয়বস্তুৰ যিবিলাক দাম, মূল্য যিবিলাক বৃদ্ধি হৈছে, সেই সময়ত আপোনালোকৰ অনুপাতিক যেটো সুযোগ সুবিধা বা ভোগ কৰাৰ আপোনাসকলে সুবিধা পাইছে, সেইখিনি আকৌ চৰকাৰৰ পৰা বঢ়াই দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে। সেইখিনি নিশ্চয় আপোনালোকে আদায় কৰিবৰ কাৰণে পদক্ষেপ ব্যৱস্থা সাংগঠনিকভাৱে ল'ব। আপোনালোকে আৱাজ তুলিব, আপোনাসকলে আদায় কৰাৰ নিশ্চয় ব্যৱস্থা আৰু নকৌশল যোগত কৰিব। ভাৰত চৰকাৰ, অসম চৰকাৰে আজি ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ দ্বাৰা দি আপোনালোকক যিখিনি সুবিধা দিছে, বহুজনে পাইছে, বহুজনে হয়তো বা পোৱা নাই। বহুজনে আগুৱাই গৈ এইখিনি সুবিধা ল'বৰ কাৰণেও হয়তোবা সময়মতে আগবাঢ়ি যাব পৰা নাই। সমাজৰ যিসকল সহায় কৰিবৰ কাৰণে ভাই ককাই বন্ধুবিলাকে আগুৱাই আহিব লাগে, তেখেতসকলেও কেতিয়াবা নিশ্চয় আপোনাসকলৰ প্ৰতি অৱহেলা দেখুৱাই দিয়া বা খোলা মনেৰে সহায় কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি নহা, ইয়াৰো ঘটনা নঘটা নহয়, এইবিলাকৰো নিশ্চয় ঘটনা ঘটিছে। মই সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ আমাৰ ভাই বন্ধুসকলক ৰাইজলৈ মই নিবেদন কৰিব খোজো, আমি এই যিসকল আছে আমাৰ শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম, जायफोर बेंगुरा बेंगुरि जोंनि बिब' बिनानाव नोंथांमोन दङ, जोंनि समाजनि गोग्गो देहानि बिदा फंबाय रायजो राजा गासैबो दंनायमानि बे बेंगुरा आफाद हिसाबै जायफ्रा दिनैहाय खामानि मावगासिनो दं, जोंनि बे बेंगुरा बेंगुरि बिब' बिनानाव बिदा फंबायफोरनि थांनानै थानायनि बेलायाव बिथांमोनखौ जाय जेरै हायो एरैहाय बिथांमोननि जे अधिकार, बे अधिकारखौ होनायनि बेलायाव हेफाजाब खालामनाया जोबोरैनो गोनांथि दं। जों बिथांमोनखौ देहा गाज्रि होननानै, आथिं आखाइ बेंगुरा बेंगुरि होननानै, खोमा गन्थं बिथांमोनहा गाज्रि होननानै गोग्गो देहानि जोंनि रावबो बिदा फंबाय बिब' बिनानावफ्रा जाहाथे गाज्रि नोजोरजों नाया,
गाज्रि रावजों जाहाथे लाजि फोनाङा गोसोआव जाहाथे आघात होआ दुखु दाहा दाव दाब जाहाथे होआ बेनि थाखाय जोङो बयबो बिथांमोनखौ गावनिनो आंगो गावनिनो बिदा फंबाय बिब' बिनानाव हिसाबै बोजबनानै हेफाजाब खालामनोसो जाहाथे आवगायबोयो बेखौ आं खावलायबाय दिनै बिथांमोनहा बेंगुरा बेंगुरि जानो होननानै जायाखै आं दहायनो बुंदों बे इसोरनिसो सृष्टि मोननै रोखोमनि बेंगुरा बेंगुरि बा देहानि नोरजिया जानाया जायो मोनसेया जाबाय जन्मगत इसोरा बिमानि गोरबोनिफ्राय सोरजिहरनाय बेंगुरा बेंगुरि मोनसेया जाबाय हठात जों हमस्लाबनो हायै माखासे बेमार आजार माखासे एक्सिडेन्ट बेफोरबायदि खारनावबो गोबाङा बेबायदि देहा नोरजिया जानाय बेंगुरा बेंगुरि जानाया जायो बहाबा गारि घोड़ा एक्सिडेन्ट जाबाय आथिं आखाइ बायबाय खोमा गन्थं जिलांबाय बेंगुरा बेंगुरिनि लाइनाव फैबाय हठात माबा मोनसे गाज्रि रोखोम बेमार आजार सन्देरबाय बेजों चिकित्सानि अभाब डाक्टार अजानि अभाब नैबेबायदियाव देहायाव माखासे देहानि अंग प्रत्यंगआ नष्ट जालांबाय बेंगुरानि लाइनाव फैबाय आरो माखासेया इसोरनि सोरजिनाय दा बे हिसाबै नेचारेल आननेचारेल मोननै थाखोनि बेवहाय जोंनि समाजाव बेंगुरा बेंगुरिया दङ अर्थात देहा नोरजिया देहानि मानसिफ्रा दङ सोरजिथाय इसोरनि सोरजिनायनि दारै आरो माखासेया आं दहाय होननाय बायदि बेमार आजार एक्सिडेन्ट टेक्सिडेन्ट बायदिसिनानि कारनाव जानाय जिखियानो जाया दा जोङो दिनैहाय समाजनिनो जिहेतु जोंनि मोनसे बाहागो जोंनि न'खरनिनो साफा साफा सोद्रोमा जोंनि न'खरनिनो बिदा फंबाय फिसा फिसौ होननानै जोङो साननानै लानांगोन जोङो गेबें मेगनजों नायनांगोन हेफाजाब खालामनांगोन जोथोन लानांगोन खाबुफोरखौ होनायाव जों बिथांमोनखौ हानायखिनिखौ मदद होनो थाखाय गोग्गो देहानि जोंनि बिदा फंबाय बयबो आवगायबोनांगोन दा सरकारनियाव गोबां आसनिफोर थायो ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टआव माखासे बेंगुरा बेंगुरि देहा नोरजियाफोरनि थाखाय पेन्सननि सिस्टेम दं किन्तु बेफोर पेन्सननि सिस्टेमा थोजासे नङा जितु पेन्सनर पैसा बेथ' पर्याप्त परिमाणर নহয় बेखौ बारायनांगौनि प्रयोजन दं गभर्नमेन्ट लेभेलाव बारायनायनि प्रयोजन दं जायफ्रा दिनै लेखा गोरों जोंनि बिदा फंबाय बेंगुरा बेंगुरिफोर दङ बिथांमोनहा सरकारनि साकरि मावनो हानाय रोंगौथि दङ आरो बेबायदि मानसिफोरखौ सरकारनि साख्रियाव थिसननायनि थाखाय रिजार्भेसन थायो आरो बेफोर रिजार्भेसना दिनैहाय जाहाथे गुबुनफ्रा बेखौ सेख'नानै लानो हाया बेखौ बेंगुरा बेंगुरि एबा नोरजिया देहानि मानसिफ्राल' जाहाथे मोननो हायो बेनि थाखाय जोंनि एस'सिएसननिफ्राय गोख्रों नोजोर होनांगोन आरो गुबुनफ्रा जाहाथे सेनानै लानो हाया बेनि थाखाय बेबस्था लानांगोन आङो गोबां खोथा बुंनो सानला सरकारा दिनै जेसेबां सुजुग सुबिदा होदों मोनफ्रोमबो सुजुग सुबिदायाव जाहाथे जोंनि बे देहा नोरजिया बेंगुरा बेंगुरि बिदा फंबायफ्रा मोनफ्रोमावबो जाहाथे बाहागो मोनो दिनै पिएमएवाइनि न' होयो सरकारा बे पिएमएवाइनि न'फोरखौबो आंनि मथे आंनि बुजिनायाव आं जेखौ फ्रि खालामो जोंनि जेसेबां बेंगुरा बेंगुरि मानसिफोर दं बिथांमोननो गंसे गंसे होनायनि बेबस्थाखौ खालामनाया रिजार्भ हिसाबै बिथांमोननो स्पेशल मोनसे एल'केसन होनानै दोननाया दरकार दङ जाहाथे गंफा गंफाबाबो आइएवाइ बा पिएमएवाइनि न'खौ मोननायनि बेबस्था खालामो जेरै साख्रियाव रिजार्भेसन मोनफ्रोमबो केसाव मोनफ्रोमबो सुबिदायाव बिथांमोननि थाखाय जाहाथे सरकारा रिजार्भ खालामो सुबिदाफोरखौ बेनि थाखाय बेबस्था लानायनि दरकार दं दा जेखि जाया आङो गोलाव खोथाखौ बुंनो गोसो गैला दिनै मोनसे सुबिदा जागासिनो दं दा अरुणोदय आसनि बे अरुणोदय आसनि
मासाव 1200 थाखा करिया 1250 करिया थाखा होनायनि जे मोनसे आसनि रानगासिनो दं आसाम गभर्नमेन्टआ मैया दाख्लैनिफ्राय ग्राम सभा जाबाय ग्राम सभाया डिसि अफिसफोर जागासिनो दं दा बेवहाय जोंनि फिजिकेलि हेन्डिकेप मानसिफोरनि थाखाय आलादा खथा दङ आलादा भाबि खथा दं फिसाय थैजानाय रांगि मानसिफोर फिसाय गारजानाय हाबा जानो रोङै मानसिफोरनि थाखाय जेरैहाय आलादा आलादा खथा दङ जोंनि हेन्डिकेप बिदा फंबायफोरनि थाखायबो आलादा खथा दङ बेफोर खथायाव जाहाथे जोंनि हेन्डिकेप मानसिफ्रा अरुणोदय आसनिखौ मोननो हायो नोंथांमोनहा गावबागाव बिसिडिसिनि सिङाव जेराव ग्राम सभा जागोन बे ग्राम सभायाव एटेन्ड खालामनांगोन गासैबो लेखा पत्रफोरखौ रेडि खालामनानै लाना थांनांगोन आरो बेवहाय जेब्ला नोंथांमोननि नामा सायख'जागोन फाइनाल